Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero menyere tubageza update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tubasuhuze bakunzi ba channel yacu aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi uherereyemo. Mbere yuko rero tubagezaho amakuru ku buryo burambuye, mwanyarukira kuri channel yacu kuba tarakora subscribe, mukande ahanditse subscribe mu sharing link yacu muyisangiza abandi nabo batarakora subscribe bayikore, ndetse mujye muri comment mutwandikire, aho ni ukugira ngo mudutere inkunga kandi ibiganiro byacu bize bibageraho mu buryo bworoshe cyane. Reka rero tubagezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri iyi update yacu. Turahera ku nama y'ibihugu bigize umuryango wa EAC n'ibigize umuryango wa SADC. Inama yabereye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, inama yabereye Dar es Salaam muri Tanzania. Turagaruka ku myanzuro y'iyo nama muri bimwe mu byanzuwe muri iyi nama yahuje ibihugu bigize imiryango yombi tuvuye kubabwira. Hanyuma tujye mu ntara zitandukanye. Twabwiye ko turi bwibande muri Burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turajya muri Sud Kivu tubabwire uko byifashe. Hakomeje kubera umutekano muke, M23 ikomeje kwigarura uduce two muri Sud Kivu dutandukanye. Abaturage bo muri territoire ya Kalehe na Kabare bakomeje kwigaragambya bamagana ingabo za FARDC. Turaza kubabwira impamvu y'imyigaragambyo. Ikindi kandi turaja kubabwira n'utundi duce utwari two tumaze kwigarurwa na M23. M23 ikomeje gukora mitingi mu bice bitandukanye imaze kwigarurira muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Ejo mitingi yabo yabereye za Nyabibwe na za Minova, aho tuza kubabwira uko byifashe. Muri Sud Kivu turakomeza n'andi materitware nko muri Fizi ndetse no mu mujyi wa Uvira. Turababwira amakuru atandukanye ahavugwa. Muri Goma hari amakuru menshi. Ingabo za FARDC zo mu itsinda ry'abajer, itsinda ry'ingabo zirinda umukuru w'igihugu ndetse n'abahibu bakomeje kwiyunga kuri AFC M23. Tukiri ku bijanye n'abakomeje kwiyunga n'umutwe wa AFC M23, nuko hari umudepite wo muri province ya Ituri wo mu bwoko bw'abagegera, nuko yunze nawe na AFC. Uyu mugabo yabaga mu ishaka rya Moise Katumbi urwanya ubutegetsi, utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru rero turi buze kubagezaho najanye n'urugamba. Turababwira uko byifashe hirya no hino ku murongo w'urugamba, nko muri za Rubero haravugwa byinshi bijanye n'urugamba. Turagaruka nanone ku ihohoterwa ry'abo mu bwoko bw'abanyamurenge, aho bakomeje gufungwa bazira akarengane hirya no hino muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tugaruke kuri aya makuru y'inama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Inama y'abahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC ndetse n'umuryango wa SADC. Rero muri bimwe bemeranije nuko habaho guhagarika imirwano byihuse ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23. Ikindi kandi bemeje ko ihashigwaho inama cyangwa se hazabaho isuzuma ry'iyubahiriza aka gahenge k'imirwano, bigizwemo uruhare n'abakuru b'ingabo b'umuryango wa EAC ndetse n'umuryango wa SADC. Ikindi kandi abangaba nibo bazakurikiranwa iryubahirizwa ry'aka gahenge, hanyuma bakazahura bagakora inama raporo y'ibyavuye muri izo nama. Hakazabaho nanone inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu, hanyuma abakuru b'ingabo bakazahura bakabashikiriza raporo y'ibyavuye mu nama. Reka tujye muri Sud Kivu tubabwire uko hifashe. Muri territoire ya Kalehe na Kabare nuko habereye imyigaragambyo. Imyigaragambyo yakozwe n'abaturage bakomoka muri utwo turere baturiye mu mujyi wa Bukavu. Imyigaragambyo rero yabereye ku biro by'intara Kivu y'Amajyepfo.
abaturage rero barimo n'abahagarariye utu turere cyangwa se izi teritware bagiye ku biro by'intara Kivu y'Amajyepfo aho bita kuri guverinora, batangaza yuko babajwe n'ibikorwa bibi biri gukorwa n'ingabo za FARDC, aho mu cyumweru gishize twabwiye ko FARDC ikomeje gusahura abaturage no kubica. Nko muri Kavumu, mu bice bya za Kavumu hariya hafi n'ikibuga cy'indege, nuko bishe abaturage benshi. Umubare utugeraho nuko abaturage bamaze kumenyekana ko bapfuye by'agateganyo. Umubare w'agateganyo nuko hapfuye abaturage bagera mu 9, naho abakomeretse bo ni benshi, umubare uri hejuru cyane w'abakomeretse. Rero abaturage babwiye guverineri bamusaba ko ingabo za FARDC zava hariya, ndetse banavuga ko izi ngabo bazihaye amasaha agera muri 48 ngo babe bavuye hariya, ngo nibatabyubahiriza bo baramenya icyo gukora. Reka tujye ku bijyanye n'amakuru avugwa mu z'urugamba. Amakuru atugeraho nuko ingabo za M23 AFC nuko zamaze kwigarurira agace ka Kadasomwa, aha ni muri Sud Kivu. Urugamba rero rukaba rwerekeje za Katana, aho bari gusatira ikibuga cy'indege ca Kavumu. Naho muri Uvira nuko abaturage benshi bakomeje guhunga, baca inzira y'amazi, bafata imisozi miremire, abaja mu bihugu bituranyi kubera umuvuduko w'intambara. Byinshi byabateye ubwoba, bakaba batangiye guhunga umujyi wa Uvira. Tujye muri teritware ya Fizi, aho turacyari muri Sud Kivu. Ku munsi w'ejo Minembwe, aho bita mu gace ka Gahwera, nuko habereye impanuka y'inkuba igahitana umusore w'umunyamurenge w'umurara w'abasinzira bita Cardinal. Inkuba yaramukubise ubwo yararagiye, aho ni ku munsi w'ejo. Iyi nanone urupfu rw'inkuba rukaba mu cyumweru gishize, mu cyumweru cyo hirya rukaba rwarahitanye abantu 2, umudamu w'Igakenke ndetse n'undi musore wo ku Kabingo. Tukaba rero dukomeje kwihanganisha imiryango yagize ibyago ikabura uyu mujambere wari mu bakomeje kwirwanaho. Reka tujye muri Nord Kivu, mujyi wa Goma, nuko AFC M23 ikomeje kugira benshi bayigana. Hari ingabo nyinshi zari zafatiwe ku kibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma ubwo haberaga imirwano ihuza AFC M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo n'abafatanyabikorwa bayo. Aba basirikare benshi rero bagotewe ku kibuga cy'indege, babura uburyo bahunga, bafatwa ari bazima, bafatwa na M23. Ibi rero bahisemo kwiyunga na M23. Aba rero bari mu itsinda ry'abaje n'itsinda ry'ingabo zirinda umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi, ndetse hakabamo n'irindi tsinda ryo mu mutwe wa Hibu bagwana nijoro. Ibi rero bakaba nyuma yaho bishikirije M23, bakaba baratangaje ko bagiye kurwanira igihugu. Bavuga kuko ubutegetsi ari ubutegetsi bubi, regime ya Kinshasa yowe na Perezida Felix Tshisekedi bagomba kuyikuraho. Ati babeshaga ko M23 ari abanyarwanda. Ati twamenye neza ko ari abakongomani bakunze igihugu kandi baharanira amatwara meza. Ati rero tugiye kwifatanya nabo mu kugarura umutekano cyangwa se mu kuzana impinduka mu gihugu cyatwibarutse aricyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero tuje mu yandi amakuru avugwa. Dusubire muri Sud Kivu gato, nuko M23 tubageze uduce dutandukanye hariya muri Sud Kivu imaze kwigarurira, nuko bamaze kwigarurira aho bita mu gace bita ku mwami w'ijwi Bushaku ndetse na Nyawalonga. Utu ni uduce bigaruriye ejo ndetse n'ejo bundi yashize kuwa gatandatu. Andi makuru nay'ihohoterwa rya mu bwoko bw'abanyamurenge. Abo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje guhohoterwa mu ntara ya Luaraba, nuko hari abanyamurenge bafashwe, abagabo bafashwe barafungwa
babahohoteye ubwo bavaga gucuruza za Kindu, barabafashe barabafunga ngo baziza ko ari M23. Ibi akaba ari akarengane bakomeje gukogwa cyangwa se akarengane gakomeje gukorerwa mu bwoko bw'abanyamurenge muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukijanye mu by'akarengane n'ifungwa, nuko hari umushefu w'umunyamurenge wo mu Bibangwa bita shefu Byamungu, nuko yafashwe arafungwa afungirwa aho bita Imurenge. Uyu mushefu rero ababibonye babonye uburyo yari afunzwe nabi, ahambiriwe cyane, ari gukorerwa iyicarubozo. Naho tukiri ku bijanye n'akarengane, nuko hari umusore w'umunyamurenge wapfuye yiciwe aho bita Inyangezi, ni muri Sud Kivu hariya muri Bukavu. Uyu musore rero yabanje kubura, bamushakishije iminsi igera kuri 2, ariko ku munsi w'ejo bakaba baratoye umurambo wiwe. Ibi rero bikaba bibabashe n'umwana w'imyaka 16, umwana w'umuhungu, akaba yarishwe na Wazalendo. Ikindi kandi nuko abanyamurenge bakiri muri Bukavu nabo bakomeje guhohoterwa bazira akarengane. Nuko ku munsi w'ejo urugo rwa famiye ya Colonel Ndabagaza Oscar, nuko abavandimwe we ku munsi w'ejo batewe, bagiye gutwikirwaho inzu, habaho gutabarwa. Ariko uwo mugambi waburijwemo, nubwo waburijwemo umugambi mibi cyangwa se imigambi mibi ya FARDC iracakomeje. Rero tukaba dutabariza mu bwoko bw'abanyamurenge butuye hirya no hino muri